na yokagirana tiera ki uwe kwithirwo ikaranthe na kuona TV ku kana karanthe kuthikira kameme kwira wendete nonturuyu tugetho twina arwiriba bara bakethirwa bari aidibetu kiri kiatho bithikite ntero cia muke atira kwithirwa ukiona mantu ya lakini reality ground ine kaitene kane ati kuri na mpatho inene sana kiri Azimio muno rutere rwa Meru kokara kwina ntere ijire David mutugiri wa baraba kainde ni mbunge ya county ya Meru bwana Yubundi aitumiri wati kwina ntere ijire kiri Azimio ndene ya Meru kwina utero tongeretwe ni Peter Munya na kwenda utero tongeretwe ni mheshimiwa Maoka Maore. What's really happening kiri Azimio yi abati umokara ndeba watanira well gavana Kiraitu Murongi nwe ntukwingina wire ati CS Munya ni bethe utoba itimana na mheshimiwa Kawira Mwangaza ntere cia na nyuki Kawira Mwangaza na muchokere wa she has all the right kana bobele na right cia kwethwa baitimana na CS Munya ate kuwata baru Kiraitu Murongi nontono wire ati we i Raila Odinga akia kuringira ndebe na areoro na ukenda kuthura shauri yenyu. I thought akamwata baru nonto maybe boitumi bwa kisiasa nonto Kiraitu ketete kuthiria maybe athirie nweri wende jere urengi kana maybe nonto bari kiri ngwataniro ya Azimio bonthe well yani mantuketho tukiuria na machukiano tuketho tukiuria tukubarua rekire mubango wechungie siasa karibu sana na woni twina muchoro kwa tere bwana David Kinoti karibu sana Kinoti. Thank you very much. Thank you very much no tubakona kanya kwa na batu na asante sana Kinoti ni mukiama wa PNU mudia jomnene sana wa CS Peter Munya mheshimiwa Nick Mburugu MCA wa Karaya wa Nkwene na thaina uchwete kiuna tikiti ya bus not this bas. Mugia ni Amero. Ometa ni Kimburugo former councillor former MCA Nkwene want na aspirant yo yagete ki MCA Nkwene na kiama kia bas. Very important to know that tukiarira matuna kwenda ntula hizi stima yao. Bwana Edwin kiongozi ni msiasa wa kiama kia DP ile kiri Kenya Kwanza. Karibu sana bwana kiongozi. What's up? Oni ni coordinator kia makia Democrat tiko nyinya yauni na imbona kinyarere gwikira poster ndakwirire ni muntu wijikene Meru au ange nongani Kimburugo wana thuri ya maingi utaringirwa kura umba kuringira Uhuru Kenyatta thimu kana nde kamunini owe amuri kiongozi ni ateo kuuga na ndi uni ni coordinator wa Democratic Party ira igi Kenya Kwanza dene Mount Kenya East nukungwata coordinator na ndi uni lakini na indakwirira ndakwira I'm a friend tukiamakira ni kiarongi nakio kiambasi ati endi na ikiamakire kire Azimio ari kire Azimio uni kwe manto ndagwitanire muntu eringa kura na aria kwenda okay that's right ugo it is by choice kukara nacho ko make difference ni kite muchoreo kwa embassy ne tikilazima support muntu wa Kenya Kwanza the choice yekwa. Politics is about issue ya interest. Na ndio kaja kwithira Kenya Democratic Party netrege Kenya Kwanza. Yete tonya kwa Kenya Kwanza. Babange bathithia murengo jwa Azimio. Ntakwirite Munya thuru deputy president yoni ngamu support. Na ndi Kenya Kwanza. Niki nonto batiumburia niki ngo support ngabana Kiraitu Murongi murengo jwa Azimio na ndi Kenya Kwanza ngakwira sababu. Iki kiuria kuria. Na ndi ankwire mbere nyatu mbere ankethia Meru nonto impendete Meru muno ndo mpangarataniriye nterera Meru betu nkuba kethia na impendete muno na ibwega muno Martin Gichungio ndura nonto bantu bakionyo na ro tukuona wendo bunene muno bishimino yo tukali na yuna ngabana Kiraitu Murongi tubakionyo na antu babega muno na antu ba South Ment na ni kiumite na mbere antu ba Meru itugwatanire undi endu ni kiongozi ngakwa na Mumiru nonto Mumiru nuo ndithitie ndethira ndi na sauti na Weru TV nayo kethira te Weru TV Weru ni tweetite mundune nonto gita kuona kipindi ya KTV ne te kawaida ni ukiriti antu yokirie akuru bie kila muntu tote kuina Weru TV na ndi ango ndokwira one thing manto ja support ngabana Kiraitu Murongi ria twathithagia coalition tuteije coalition ni getana na tuteije antu baba karande Nairobi ina bagatonya kule antu be expected Kiraitu eta Kenya Kwanza bangie Azimio but all of a sudden eta Azimio kwancherigiri mono Kenya Kwanza
ki Kenya Kwanza JB Muturi ura muchore okomono ura twitanairia no ngugi uni muchore Uhuru Kenyatta na igi ageta Azimio na watonya mbio Kenya Kwanza na itu atwithira twinde Kenya Kwanza na ndete guchanganyikiwa thikira ntumba uchanganyikiwa no nturi thikira nkwire ntumba uchanganyikiwa no Mukenyani mbone ochore bwako bwa gisiasa nkathithia nau kende nyani politically bithira ngiukaira ko ntiumba kuruka ore mbuga atiri kande nditio Kenya Kwanza indi na mwiji menya imwiji na imbitete no ngugi na no mbwe nkamenya kire antu babo bairi no uri kumba otethia Miru na no kumba kuthikira Miru kwou iu nio sababu ira ndaugire ngabana Kiraitu Murungi eta na ambasi na wetire kiri murengo juju Azimio juju kutanga jute kwereka daiji uni ngarongamana Kiraitu Murungi na ikio tumiote muchemo ni yo embura nontu I know ntumba gwitikiria kura mutongeria nkuona na utethia Mumiru. Asante katuchoke topic inende bwana Kinoti. Back to the topic yetu ni pakaratano erere kiri Azimio eje especially uteroro wa Miru. What's really happening? Kamunya atomba kwa watu ambao Kiraitu Murungi na kiri Azimio. Bombere kampambele na kuvuga asante sana Martin ntobotu yetakiri kipindi hiki na Arua. Sure. It's been a long time. Yeah, it's been long. Mama wake utero akwa na gantenda muno guthie kosa ya redu na thithiri athunguthanga kiri kiama aiji gigeta njirana gia kubaraini muthiene na etha yarambire kuga utigwa ndi aigire Azimio halfway lakini gipate but it's okay but only ndauga I've been very keen tagatimbie kwendelea kenda ranka ingita sauti mitambije ndira twerekerete chokera nkatho Weru TV no tutoneka nafasi yeje na ukweli TV njega muno tunengera very balanced news across the county. Number 2 nkethie Amiru bonde na habari ratu tura kokore na boma ntumonya maja maendeleo business politics kuma thuchu mwankanto Nyeri na muno antu wodi yetu ya Mitungu ino mpumite na ntura ya Nkumari yetu beta kwa Nkumari ya my village my very good friends na wasalimia wote wega muno wauga mantuja kwithira kwina mpangaratano kana miathokano kiri Azimio ki murengo jwa Miru duterwa Miru ndeje na muno ni mantuja imbio kuonekana gate Kamunya na Kiraitu na kaya gitango bare amwe no let example ya Ayub ogana ugite bega uga kwina mirengo iri kwina murengo jukona ga yayu jutongeto ni Peter Munya na jongi jutongeto ni oga moko more very good na ndimo mbere ngambambirie kuga no mwankato mbetutege Azimio sherina ina yumete Azimio la Umoja Coalition ni gikundi gya siasa ni mono gitongeto ni Raila Odinga the candidates na Uhuru Kenyatta the sitting president ivo the most prominent leaders kire coalition area na kaumoka thirikari kana coalition area komine na the handshake tukachoka back mwaka jo handshake 2019 tukethera Munya aliki thirikari minister na straightforward abiro support manto ya handshake mantuko na kundathia michemeno ya kawa ya nini kila mahali na majani uri mbunde na takiuga tukithirikari bio ya handshake ya umau handshake ya chiara BBI ni uma BBI Munya thiruka everywhere ya kairi agenankara BBI yes that's okay popularity that's okay yes kiurine atiri ni onto batuba kuwata na Kiraitu Murungi na baki ngwata nero ni mbijite I'm coming there so ya shara BBI no kaido kwero abigiro crowd eta kila mari aga support bio BBI so rea after BBI na organization de ikwatana mwe ya chiara the Azimio la Umoja Coalition again Munyari aende nekeo na tangaza Raila Odinga as the candidate uninkuona jakejo kitegithene sana governor Kiraitu Murungi kuamua indendei ari ethera mumwali kire Azimio ugataka na mwambirio kiama kiawe aiform kiama gitariki na kidecidete akakara augana ndia kuthithia what now popularly gweto kununkira
kakwenda utaka indende miruge ro Munya rona bando ikiri Azimio ndani akimitangaza kila mahali na nyeta michemanio nere hostile abakaya bakwenda turn to UDA akabera watenganirai ke UDA msimamo yone mbio ni Azimio la Umoja. So by the time tutangaze wana Azimio kuja na coalition yu candidate yoni Raila Odinga itu ultimately draw the lines. Munya nale ako mark territory yawe as a member of Azimio na aka mi support. Kiritu ejiro support eje kutangaza bash DP party that yere kiri Azimio much later ichirangirima na ora yago expect kuza kwina fanfare na Nairobi ya kuthithia maybe we change ya presenters kana mbi itakarika. Then number 2 after that after tangaza mantu ya iko akwatre iko mire gwete answer sana nembe jete iko mire report kuma kire nyanya tanga mina UDA bakivuga hata ibarate kiritu sana arombio aro Kenya kwanza lakini leo tonya no na hiyo ni no wandu bi ata support yongi ni unko ngonda kuria Munya na thithie rally for example ngome na amount ya division yomete the Meru tour by Azimio la Umoja ya Meru adiro kabena Madhakarua as the running mate bire bya bikuru ne ata nonto kretu murungi atuthithia ata atira joina caravania for example number 1 kana banga his own meetings ari governor na candidate wa bash under the Azimio la Umoja umbrella. So mwankana watu getekanira antu abo bairi ni bukweri Martin bataki nyanto kuthira bena same political ideology jiteni yamwe. Nyere abia maybe batama by virtue of kuthira for example basi rikiri Azimio la Umoja batakara ndipo mpo champion one direction ya siasa jamii bando kuena kind of mashindano katete kao na iketu bando kumanya Munya potangaza na area eronyaka na ministry tutona lwaria mbere wambito kalika between the two of them bauga orabaga support Azimio ikende shinda batonyangiro de bebo bairi so balo no tukona Munya akamatete is a territory yewe ere antu batangaza Azimio lakini kirito bulongo bana taumira clearly openly to campaign for Azimio la Umoja. So ikiwa tumikia Munya ate mwata bado Munya is edging kirito out of Azimio in reality. But why? The way umara uringeku na ndinge kwa tumakirwe tukukwata so that kuonekana no waliku mayako ya history ndabo kunenkra was created in Azimio from day one. The answer is no. Na want bore Munya alienda wende na ngugewe what he has been doing kile Azimio ethe created no Azimio fully no athi hata au mire alinge no openly Munya boko wale kumaanisha ni ati kwenda kile itwa edra kile Azimio te ati kwenda atamwenga in the meaning what ike popularity ki kumira tuge outwardly a campaign for Azimio Kirito has not yet done that very well na kingi nkauga mbere buga tuigwa opinion mheshimiwa is that ugataka inya support team ya Munya ya tonye kile Azimio directly from day one support team wewe yonde wewe gaburu fully supporters bakirito la inwano the other bandu bakona kana batali both theater bako so the campaign ideology rero kirito atomera buru openero ba mheshimiwa Nick Burugo ipo kwero abatera ukuma bado kile Nick is a candidate I think he has a reason to be neutral. Thank you mbere ma kambaria nande twambiria kwaria manto yetu jaria straight forward yetu tekathiurukia tunogia baba batinde tabatuthikirite mbere ma difference ya Munya personal na kiraitora bachinda na ngavana ichio enachio kirutero Azimio na kwira gwa bukia bwiro agamwe kuru nyomba njoke ekeja butigana na Ndwaa bukamba kuraga njoka nande muntu ure unenkeri mandate ja Azimio itango ino nto ate koromba kure Munya nonto kireito mbere ma athiurukire agita state house akiona uru akimwira atujukirie muntu mwantu atuja kurwira merore kurira makuruika jukio yo ite awe umagite kia deputy na kireito arobe mono na nyaba ati tore amiro to arobe mono na by then ondare omunyenwe ontare kireito bau abotare sincere botare genuine no kiigwa nande bakwaria uru auona Ndwaa ya antu ethirere okajukie Munya na mujukia na muikia na ara kwa animate
kwa interview cia thithwa Munya na promise re tutikwana na Ndwaa na betikaniri Martha Karua na Munya nwe ikwiru Martha Karua kuma runene okire yakarabaniwe ote muntu wa Azimio wa notified nyauni ningwande giba kuthiuruka ontwire ODM nyambere Munyeja ntwire ODM over 25 to 30 years no kiuga kireito atamenya mauka maure batamenya baba rungamirite you just ejere wengo na beja Martha Karua it was good no nto batwe interest yeto imuntu weto Azimio aitie mpati na ku kwigintu gigwetwa resources iji cia kurwari ichi anenkanirwe kenda beja safari u mukiuga chejerera muntu omwe kwa unyauni bokurukira amiro ntamenye nya bokuruka kandonaga na uni Ndwaa Azimio na ndo mwe uro support Azimio kiraito engwa atetwa na aterwa na ndikira ninkuga ankuga gintu kimwe kiraito no Azimio na nejete mechemanio na gwetu na aria nera anto tweka guru abera ringere nda ira kura anto baringa kerere abera kura kwa nemwe kurokwa nera ira ende babwiringere ni orabukwe orabukwenda anto aburinga kerere eno nto anto iba ungene no nto anto no mwanka baikwa kaora nande nya jegoro ndona Dr. Mwiti nya wakiuga Azimio ne ringero na nweto kiama kia Jubilee tesasa na to atakirungi kore MCA nabo bagweta bakauga na ndito na barabe be kiamene kiambasi nyabo ibagweta bakariri ata bakauga na ndene ata Munya kiatha batikwaria kiraito na Azimio ne gukurukia Raila batu twemiru tumboringa kura katute kwatene it means inyawe babwiri gwetha bathuke ne ampuru o muntu akaringewe kama watana ampuru niki kama watana na MP bange niki watuika muntu Azimio Raila agiata achwirwe kuri muntu mwanya na anto batikwaraniria yewe kethera Ndwaa ndienda kireito amenya difference ile na chio na Arua na Munya iwi personal itewiri kwa ya Azimio ndienda Munya amenya difference ile na chio kireito na kireito imbi i personal na ote show off iro reato chwakura twika difference chionde mwanya kwa iba gwatanire na aria bakwathukana inkwana nya kwina thina nonto jatwie Southiment nya itweto safete mono na to safete anjire jana eto na munda jojo getoja Marimba University taito tobwiri onenga county government ende ngombe iri karaku icha national government kiraito no to process la taito through national lands lokiga lakini ababara beta bakejo thia sachi bakiatha ngombe ira chieku chieka mweri cha national government na Munya areta kiarwa nande kia baroa kenda bati tumba kunenkerwa taito ero ndo ekiraito na create ero muntu ori kuno manka borikania nawe nande baro unere meta gochoko nunto ba difference yao Munya nwate kwandika baro nande kyo nkwendo kwira tutiomba kureta manto person waja amero ba umia gutieko tuko benefit na manto jato ja choka nyuma nunto ba difference ya kiraito nao na Munya inyana aragwa twatuteta nande toruga Munya na release barua nunto isaini yake tigere andike barua bato nengero barua ya university kienda yomba gwako. Okay, yes. Thank you. Kiongozi si kumania na rwariro kwegara yaka kwe resources ikorwirwa ao maybe cha campaign you know menya kwe mtu mo ure intobira rume baro yaira kembere becha maybe nchobi kalaka so ibecha ile becha ikorwirwa cha campaign maybe ankwira matenge chonge Ndwaa na inkwira amantu na ndakwira jange wana twachoka kairi ndakwirite Munya ationete kia deputy president na twachoka ndakuria gikukio Munya nyete kia promise Raila chetha gikaura ankwire na Arua ankwire na Arua menya it is not about to promise no kuona no bati utega terms ya friendship ginyo chore bu bagi siasa ibo matamu no ijorea
utiumba kumbitire ya old friend yo na ndio keja kwithira Munya iji na akinyire na Munya ago promise wetikia waziri wena ndi nwe everything ankwire my friend cho yo mucheva ira siasa ni miereka ya ubongo womba kumaka mono wichebe president kathirikari kagano nusu mukate na Munya gukatio na giti niki kitiki kya Munya gikwenda blessings cia Miru tuthikanira bwaga no tutikya Munya kitikira niki kya Miru ikitikira tekya Munya ikia Miru tekya we na mpuru ikia Miru gintu kia mbere nkwire na aru matengi chungyo ndura kira kina thinaja na mbuge na aru a TV ne for free you know Kraito Murungi is not political desperate ati desperate ge siasa yani umbera Kraito Murungi igwe karua na kurukirite njirene uno ntono Azimio na ate kweri kana niki kenda ate kero to Azimio au miro muone muthara na mawa akiara ya muchema ni atiji agenda imbi let me tell you matengi chungyo ndura kintu kira kina thina ndene ya Azimio batu Kenya kwanza we thank God we organized kinya kindeke na muturi bakwa gaite no kuona no basukumite no ntubonda na gwitikania ndene Kenya kwanza Azimio makosa jira manene na nonga betikaniria bagwatanire muntu gwitwa uri okuthukia Azimio imunya na mpuru antu bawe na ngiranji na maruru na mantu jabe na jo ndene yao kutiri Azimio bakari gwatanira baitangugi na Kraito Murungi for example Kraito Murungi umarire na Raila ari ombere pauga ikire Azimio bari na bambiria go support wicheba bila ba supporta Munya o karakara achokete mu agara yanga ngari ikebera gikire swero aja aina ekuina twist na ndomburu eta Nairobi eya kinya Kraito mbere bambye kwa Kraito angari kwaringira rais uri okenda mbere iri ku Munya arongamite kinya riu bakugwatanira bakweja bare Azimio obetete na Raila no akongara Kraito no akuina ndoimbo cia nkiro ge Kraito aja mturia kena manto ja umweshimiwa nikioga manto personal Ndwaa yawe akoremo gwika nthi eka Miru mbere auga it is about tubati kuthithia unit of purpose mweshimiwa mpuru omuria na harua ena manto jawe be na Munya na echwaja no igirua bachoka kaire bauga Kraito gutingo giitite Miru na kaire be kuja na karua eja uga etinande gitekira bocho aikaraira moro ndinga bati kwenda kumenya manto jaitibia naja light anto baba nonga bakarenthi betikaniria lakini ngwataniro ya Munya wikinyite na mpuru na mweshimiwa Munya kire Azimio Miru ikendere ya kwathukana ndo Kraito atenda kwagirwa ndoni na Kraito atenda gutureria maru kenda ugo mu support kana mwikira mashariti kana condition ciaku Kraito akaritie Mumiru na agenda ya Kraito na ijibwega imbia kwenda kuthithiria Mumiru kwa Azimio iri athuranwa imunya wengo no nturi Munya na Kraito no bati uchuongi imunyo bati uchwa Kraito no ntunwethe na intobira bionde Munya ahete no ntobwa Kraito yes no every man ya siasa ne jon kwire atiri dikira nkwire with Munya or without Munya with Mporo without Mporo Kraito akanga bano Miru no ntu Munya ari endone Kraito age magenda yao na mubango juaho ikraito age bamwairie batonye bakiuga turi Azimio anga turimbi na ikietumia atiri ankwire siasa eko thene muno na ankwire ikietumia onimbuga kurekwa ginya orega kana witia ni ndisaindani ya mweshimiwa William Ruto no ntuimwije na imuchore okwa na murengo junko na jwatethia Miru na Kenya kethe ni Azimio Kraito aliuga atiri oni na akauga publicly niki ndi support mweshimiwa Raila Amolo Odinga na kurekwa na mwekuru okwa ni mweshimiwa Raila Amolo Odinga kaumbo force yanto kulingira gichungio ndura kura na bati kwenda kinya baba togo force kulingira Ruto ukejo mwananchi utibati ko mu force umwekira kioro umwira uenda kana orega twiringira Raila kura uenda kana orega twiringira Ruto kura this antu babonde barongite ugekira muntu pressure muntu naringe kure wala kenda Mumiru naringire muntu uri akenda kura arua CS Munya na mpuru wo guthokia Azimio bombere no kwana dunia kwambira on a very long footing auga Munya wena ugite Munya karusi gitikia deputy na nande aruga guko nyake kingi kia waziri no athithia atia no arusi no twetana ni maromba mbaya
maromba ambaye naitia ngwiro otigani nande no rikia ugo tigwatanira muntu uri kana uriku we are talking about Meru twariria muntu umwe turariria Meru rurikire kwaria nandi no ugo na yaraja inkorone yo makanywa number 1 kambire Edwin Yuju Edwin agutangaza msimamo wa national politics auga presidential candidate wawe ni William Ruto au ni ontura ke mheshimiwa William Ruto just a moment therefore abu yotwera kiri coalition ya Kenya Kwanza imbi Meru e promise already as we speak nontoro areo yango akuga ya kindiki na atirwe the deputy president slot running mate a chokoto into a promise wa number 3 wewe ngo atangaza auga mtu yotaka kindiki kana thuri kato na kuga auga kuma ntare kenda August ate available for any appointment elective kana appointive ate available which means nyate na imani ya Kenya Kwanza ikathiate igashinda nyekashinda ikama appoint kuneverete so bona ndi nkothugania bwamba ningo agree na wonto bumwe ici unity nyingo inkomienda na so far Martin tikandira ro no support kire itikia gavana wa Meru sawa kireto na Munya batini contest kigitikia kia gavana no Munya is not a candidate for governor so tuta nyoga to edudi akiwala akwenda kireto kuluka teatro ro munene na aturi so far kire the issue of governor botero holwa na botero lakini ngoja contest ya governor ibituni kireto kawira mwangaza nao na ninturi ishi yeto kwaliria ni position ya Meru ki national bio national politics which in this case we to Ndwaa Cia Azimio kambu yonto bumwe ngoga ndeku abo kana mpene nyingo unity itherereo kwa ni issue resources woria which mino jagwe agwe resources endo ni kuya kata atamichoki au me ababuru kunko ganyoju nkwirire muchonko gira show me your friends tell who you are the kind of person you are tukataka mbuga yetu kambitikira 2 minutes tukataka kuma South Imenti Mwanka egembe north na kwambire south wakataka arrangement ya Kirito Mburungi 2017 politics Mwanka na Arua our candidate for Jubilee ariyo Dr. Shadrack Mwiti na Arua no ori kwa at least you aikira Azimio tiki tea sawa to ye Central Imenti who was Kirito's peak in Central Imenti ari Kirimangoshine na lo Kirimeko UDA aute point boto rusi to the North Imenti who was his person under Jubilee ya Kirito ari the king in Meru ari Mheshimiwa Raim where is Raim today out independent to the bore urenda kumaanisha ate urakondo kwira ukataka timu yoyo yonthe ire yetano cabinet 2017 kenda nya winning governorship iriko timu over 80% na Arua Kenya Kwanza so lakini wataka Munya timu yoyo ore kali yonthe ore kali kwambire Gembe North itegebe central ba Dan Kiri itegebe south ba Mzalendo ijana abatigania east na Mpuru together itatigania west honorable Karevi ijabu wankanya iji imenti central yetu ya bwana Kimathia Mundi ukataka timu ya Munya yonde bando limete so kuna challenges zero monene na ichero Mwanka governor Kirito aka address no so these are the reasons but to support Kirito well support Kirito on what to be wala kidogo just a moment urudia to support Kirito on for which position kitikia governor tutakinya baba bena candidate wao support bakura support no you talk for me or you talk for me na to yawe ya candidate wao ntero orua na utekira ora post yake where our my of course CS Peter Munya atio support Kirito Murungi that is a fact nena candidate no ojo no tamenya no ntoe wa Munya edu ngoja kidogo uri wenu au support nambe jayu na ndio choki yangu thank you very much au ndio ngora tukinya turali mbere our national position kisi Ndwaa Cia Azimio la moja ora akatwira our national position kile Kenya Kwanza let us separate these issues Martin kuna moja Azimio la moja na ale guru manto president na coalition you na under the local politics ya Meru County who becomes our governor contest you itamunyo because Munya is not a candidate for governor of Meru. Okay. To the no I will support. I'm coming there. To the no I will support.
Munya athithirie national pronouncement very clear nira ugira atirizaini kuma gitene kia CS auga uju auga one aga support governor urokeja naye na azimio la umoja sawa sawa na arua governor uria urikiri coalition ya azimio Kirimeru nandi ni Kirito Murungi ya sawa gutungi uratonyagie kiama kia azimio in my opinion gutungi na abo thunguthangira mantu gutungi uratonyagie kiama kia azimio ni Kirito Murungi because of that then the next statement Munya issued me andira ko very consistent on what he said na wona mati no bijente ntitange ukaira kuna ntugire bega auga neo kimantu ya no to support governor etugero kenine itugo nambio kirengo ne amaiki ari kangeta kaina ngodi kana the venue auga atoka tonya mbio garo na tuithiate twarie no ndigeretie that's it what he said kuna ni akaku in short bere yana ndi buga on direction about no wakwenda governor no ende rwaria between we na mutore ko ndori atiri okay ya kwithirwa na wire ya support mtu azimio na azimio yena murwiri umwake Kirito Murungi what is so hard na to eta arone rengi kwariria mbirengi thank you very much let me tell you something Kirito ashinde gite kia governor 2017 Munya was a candidate for governor both of them yabara manifesto ya Meru correct Munya na enewe Kirito na enewe Kirito atajira implement yewe atena challenge zero face da campaign yewe against Kawira na Rentore of course he has his own contest Munya no the kwena mantujara uwe as a national leader and a leader of Meru as well and tugitonya kiri dirikari ya the next both national na county ile ya laindi na we that yengwa mantujara endi kwenda ilido Meru yere mbio ya part of the conversation so kuntu dakwirongita ale ugire antu abaragia yes ngo support so kulingana na huo wari ntike ungwata kire yes Oruwa Munya ni a power sharing deal kule Kirito not a power sharing deal kuna no inko wari ugire antu batonya garone kaugaga wake agita full throttle on who becomes governor of Meru no ende a conversation with that candidate kuma nzo yao mbu akona jatu tabweka nyini ngo mkola David Kinoti lai nto okiambira ugire de mfuasi wa Munya mono nyini ngwa lai nke yakuga urampenda buga kuona Meru etete kwena issues yampenda kwa je I round out fast mbere tugana ndi atonya kimbio ki mpango fulani nonto no tonye siasa ene muthie ne ogeya kwetho rari gwenda Oningu atokuthio bamuthia no so yuruka bamuthia yes bamuthikire tu wala tayiru tegete bamuthia gutinda kuthio tino Munya ndona ugite openly nyoti tie nuthia na ndio ujo no uge relax ati mpaka anya wonika gode bioria ati kiongozi mtojo kiuria kimwatiri imbie tumi Munya aigie na candidate umwe wa azimio atauga azimio batu to supporting governor Kirito Murungi ende tugatirimana twarie yes ariunga tu akauga oni ndipitagatira Munya ngabana wetu azimio Kirito Murungi ende kwe mantu yange twachemania twari gurwen na genoti dikere mbio to makwaria dikera aroka mbochokia menya genoti tomba kweja to atumire tha tweta guna arume no tia kwaria no to chokia nikimenya te goko thimba goko kuganiria Munya no nikito na goko ndio thank you kuganiria uri to kangu muganiria batija ndio nguje ikalbi noise niki Edwin Yodia. Actually, that's the conversation I want us to have, Edwin. Yeah. Na tatugire ni wodia na tatugire na kwenda. Yes. Ila kinya wonu bukoria. Nyawo ni wodia. No gachokia njire gachoki ore. No just a moment. Na ogwe utea my monitor na we talking. Are go guteke gitarera ja mono to kana. Okananga wale yaku. Gukali uyu. Audio na tatangaza mu support. Ambu yoju. Kuna national conversation irario ya mantu ya coalition ya Azimio iramenyekanire ri just the other day on Monday na really Sunday to kweli to already 7 days old so maybe that step hiyo bukwariria buya kathithia ata igakareka so hold on kwithini kwigimwe buthie makosa bakauga akuonekana akawira ngakuonekana nao katwira ni uma KTV iji gutionda uga Munya gwete maiki kana ambitete inyani nteweni kana teta tobai na boardroom meeting habera support you
kawira mwangaza. I want to be very honest. Number 2, gutio ayatana meeting awa support ni kirito murungi. Ntumi ni atuguita tukwa adduce that na kwegemea somewhere. Mantu ya deputy president running meeting yari kiwe just on Monday Edwin. Atuete tone kada Munya ugite no end conversation. Keda no be nyama kiara tutiji, you know? So let's wait. Itutige cast as passions. Na ndio oni ande gegechonge ni interaria. Na ndio nkwenda waragia straight. Ndero geta ugo tuko kambira akaria ndero geta debate no tura debate nyingi to kwa ndo ba ya kwa ya no make your conversations dikera ni to te kwa na muntu aragia muga uga no ugo kana kugakia bado kieje to kuye no gutukia na kugakia ndende kwa le uga tumireku dikera go jukia gita no make your point dikera kwa nande make your point onda ugatire mantu ijairi keda nuko choke kiuria kia Munya twere akimbie to matu support sasa wewe your point sir kankorie bwana Nick, do you think maybe kuningana na unku bokinoti yakiaria iya gakwebuo Munya babati kwarani na kiraitu most probably on kiretrikari kiwazi kia nona kana 30% ira baba kuirera to western maybe kakwe deal yetera hukumana atateka Munya na yankoria Kamunya ka negotiate gete kia ngirika cheguru achoke dikera a negotiate kia ngabana mukoro mume le mukwago kimairia atikagia kiara riko nonto agia akimero ariko hau na thure na bamenane no kiuba mukoro akara methe ne biatawa biena ariko biena au na nto murume omwega no roringa kerere omete nyomba ariko au diuga mwanka na arua turi gwatuga ko interest ene o county no kiuga nerekera itobarie ima yende Ndwaa yetu kuona rivalry kanda ana watende bade tore Azimio kera tore Azimio na oni onto ireku no kiuga oni yani nkwenda kwethaira nde awea ndere Azimio imero no ntoni nte gwetwarira Kenya kwanza yeku no kiuga na ewa tuye kante to Azimio ere kure ite means onte kwetha nke batetaira na kera itonwe are karara ate ni muchama no Ruto teu na ndio araira joje Munya ite means we na abiri kwethrari no kiba wajaire kwembe chikuma national cheko banga michema nio jana ituge ichire jite that day pandira tomorrow 7 million teu tutije dikera mego tija no tije no tunengere facts dikera ukanengera wori oni ondo Azimio rugo tije dikera 7 million ira chieja ibiri kweja ikabanga kia makume agoro kwina mariko na narabetite no kiuga na mana kawa betra keja kera itu akedra atiji that's very bad. It means kirito nyama tebiri kwetha age campaign ira Azimio. Another thing matrike chonge ndu mbere kenda umenya kwina thina na my brother accept thina yao. Yes. Ndi atiri murengo jo Azimio babu bukujukiara ni mingi wetu mwenwe mathakarua na nto ba celebrate. Why take mathakarua the next day wenka wije kwina Azimio no rabo bati kere go cost ali na CS Munya ibale na no mporo na Munya te wa Azimio angondo kuona na thineri imbie tumiagiririe bari bera mauka maure bera mweshimwa kreito murungi bathithia muchemanio bauga atiri ire tugaikia mathakarua presidential candidate wa Azimio ndene miru tumurionge twitwi probably imanto ya bangi na nde manto jaria thikiriro ngokwira atiri no ntubo chienda no thuku na kumena bangi ikio kuona muntu thikira akijukia mathakarua mwira amonia uni ini mwene miru tueta nkomatoke miru turionge miru we don't care but let me tell you probably kwa kuona kiraito e busy na campaign tiawe no we campaign yetikia na wano nyiri matenio gichongo ndiramvirie matenio gichongo ndiro okimbita haya ngokari na ngoginge cia gwita but because of the respect I have for you na ngogira Twitter ira wananchi na Weru TV atwandisa ndi kweja na ndi unti Munya utikyo kirimo cost be na mpuru kwira mweshimiwa Kreito Murungi you are part of us kira bakwenda ikweba eberia Kreito no kuona
kire Azimio, lakini bamenye when you come to planning ya Azimio, when it come to serious issues, Kraito Muronge no ka considered na nkwire na ndikira na arua matenge chongyo ndura as Amero ndakwire kaire twithine kugwatanira na kwendana no ntuba kirundu gya nkoma na kyo thugu ya kuria gwikanira kethiro kunengerwo ete go promise with yes imbiogo igukozi Kraito Muronge ajukitie te kiangabana na ndikyo ngukwira atiri igyo tumi ngukwira atiri ngwatanire weje tukwariria ja niyo ina maana mono no ntoni ntobia miru tukwenda we have struggled a lot kinyamunya yes na Kraito engabana ou kweja kwithira ngugira county government batigwita intobira batikweja ge county munya ije ni ate kurekeria niki no ntono kira Kraito achiaka lakini let me tell you inya Kraito te mwana na Kraito te mtoriti igyo ngwira ndo baba Azimio Ali dikira to don't throw do kiulia Kenya kwanza. Ali utekona oni ndagete. Ogo utekona ndekenya kwa oteka. Oni meanu nkolindi by example atri. Dikira nkolindi by example atri. Ndege Kenya kwanza enteke ngabana. Niki kambi ya tende liva na kambe ne agachindwa kura. Thank you. One minute to nduni ngwana mono la kweja ngwana na ku. Katibu mbele na ta muthikiria kuwa na mutegeri wa Wero TV. Araniana batukire Facebook fan page yetu ni Wero TV na kire YouTube tuli live kire YouTube fan page yetu ni Wero TV as well. Na kire SMS ni 40321. Kire Facebook Honorable Muri Gikome Arua hello Martin salimia viongozi wote kulingana na maoni yakwa. Naweza sema mtu aombe kura zake. Kama wewe ni MCA omba kura ya MCA, wewe kama ni governor omba kura ya governor kwa wananchi. Na naweza kuwa naona umefanya kazi but mwenye unatuambia tumpigie kura hata hatumjui kwa ground. Asante. Mitheka Soldati Arua hey Martin salimia opelanists wote. Edwin Kiongozi amepoteza mwelekeo. His work is only mudslinging Kiraitos competitors. His heart is in Azimio. Good. Muroki Ngore Arua hello Martin. What we are seeing in Azimio is a tip of the iceberg. The full political war is coming. Munya is coming to terms with the political miscalculation he made, being outside political office for 10 years. Yet you get forgotten and your supporters' loyalty shift to opponents. Munya wants people to be loyal to him, elected in Meru so that he can keep his hopes of returning as a governor in 2027 alive. But he is facing Maoka Maure, who is also eyeing the seat in 2027. Of course, the man to beat that year will be Kadhuri Murungi. All these untamed future ambitions have turned Azimio into a tower of Babel, as they all have preferred lineups as they eye 2027. Akawa Munya and vowed to deal with Maoka by ensuring he loses his MP seat in August. And to my view, the CS is succeeding in this. Tukariri nyontubu nawe Martin Manyara, it is true Honorable Kraito has not come out strongly to support Azimio, although he has stated his vote and his wife's vote is for Raila. Honorable Munya needs to tone down confrontational politics. Let us be honest about our dealings. Ni Martin Manyara Baba the Fifth. Haruna Bwana, how are you, my brother? Kawa, good evening. Martin, great honorable Nick, Edwin, and Kinoti. We should resist the divisionist and lone ranger mentality. Today, Kraito Muronge has achieved the highest level of Meru unity. Look at the likes of Dr. Kilemi, Maoka, Imanyara, Nick, and myself, among others. United Meru is best for all of us. Hello, Wero. Hello, Wero. Hello, Wero. Yes, sir. Hello. Karibu sana mkuru turare nao. Ya mtumo kubo. Karibu sana. Muredi kubo. Muredi audio TV kugenda to watanira mukuru. Hello. Hello. Okay. Hello, Wero. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, karibu sana turare na mukurungi. Sorry? Okay, turare manto ya Azimio.
Hello Wero. Hello. Hello, karibu sana Mukuru tore arena au. Tuju ule aliena mtoto akome matori kumangu. Karibu sana Kome, maoni yaku. Mbere manke vigani ki my friend ni Kimburugu na kiongozi na Kinoti. Bauketheka sana. Na ndi na mbwire tupujike ni ukonte onte ne busikiretie. Thank you. Na maoni yako juga ndi matori kauga dene Amiru County ndiko na tutite bwa kan je siasa ira tu na chio. Na maoni yako juga mbere ma itu atongeria bonde itu gwatanire kuma national mwanka county no sababu na miga ukano tutumba tukaleta kinyama tujatibu iko juga ever inkabana iba gwatanire doa kirito murunge na support no na kuwa support te Azimio no epita Munya na mwegeteo na boba barungi rwanyine rwa unda na boba bebe mureni neju moba tiko gaukana nuntu kwetho akuna mbabukano eba pita Munya na atiko ndakireitwa edwe party neu kubona kwetho akuna michuko kana ukareta mantu jange jatikwereka tu maoni jakwa ndiga bonde ibagwatanire na ero irwaria rumwe barie saindije na rwaria runge barie saindije nikienda mantu jonde jamiru ya karibu ega. Thank you. Asante Kome. Hello Wero. Where are Hello. Hello. Hello, Eru. Aro vichunge. Yes, sir. Kege atongere wewe nabo. Ba uketheka sana. Umesalimika? Itaiko kumakaliene kamoi. Saiko. Nande ambuye bwana kipindi kiki vogi. Asante. Lakini ale ndugu ngina watu tere kipindi ka Kenya Kwanza. I will. Lazima. Kege la watu kia area. Na ndambire kiongozi kiongozi kujua mali watu kwa lajubu hili na inkuona na kuitania Azimio na ndure utoba kwethira uwe uto support ngaba na Azimio uto wa Kenya Kwanza lakini uto support president wa Kenya Kwanza alafu yake ngaba na support ngaba na le nala ndio kwa kalokile na yauno tulita lenyo kwa ya Kenya Kwanza wa ndio kwa ya Azimio na ndio kwa tena mjima mogeta mjema leo wote atia nali kanga bana ula umenyele kwa bana ndo wa tukuleza sasa wene okay eba Kenya Kwanza ne beka na ya Azimio akalekea Azimio po ngege jonge atwaka kulunga mage meru ute mtu kwa kwa yakona mtu koteza uto mtu wekela ambita ya laira na ndio bala ambita kulingo ambita na kalua uto bwana wekela ambita ya lairo na nde leo kwa mtu atawekela ambita ya laira mara ndio atakwenda kwa leo Azimio ela matu jairi na niwe kaile ambita yao ndio tunale na kana ndio kiongozi inaitoka kwa watu na Munya adola mambo ya kwale na elo bakwe ya kauma dwa ome na le batie la kwa ta alo diba kwenda be la ale wa baita ta badua Munya agita kenda bakalo ela viongozi na kwa lo support bwa kana support la ila era no Azimio okay ruguiwa thank you na viongozi mwera Azimio kadha na ina au kamendemwe asante Saiko ila ina nguo una kauwa iba la baba mtu la msimamo na tukenda kwa na ntu bo atongere ndo babi kwa bakuri babi to kwenda ba tukana atongere babi la mambi ba to kwenda ba kitatia yoro lunga bina Azimio na kaile mbija ya ila au mbele okay aka ambalia na wao aka mbija ila nawe ina nde yora bokona baguda bindaguda ndo bakulizia na ndio tange ndi ya u ukono uo Azimio ndamu thank you ugata jani kia uo Azimio uwa atwele kwinya mbere na ndio atakwenda kwa Azimio kia abukana ndula mbere te muno okay ibwega tunge asante Saiko tukie mwisho hello Wero le hello sorry hello Wero hello 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 Wero hello karibu sana tore na wina sorry
Okay, pole. Atukiejere mwisho. Hello Wero. Wero leo. Okay, please waturingira thimu, make sure kuonizia sauti ya TV kukenda tuwatanira boya no tuwate live kire fan page yetu ya Facebook Wero TV, tuli live kire YouTube na tuli live kire Wero FM 96.4. Kuri mtu kwenda ku correspond. Thank you very much Martin. Kire Edwin. Kwe uto ka tukiuga kaja Munya ata involve kire tupe yothia campaign ya Azimio bare ameteu. Now tumbe tutekanire Munya thai aiki national campaign team ya Azimio la moja. Yes. So no etinya Kisii. Tea sawa? Yeah. No etinya na Kwale. But eta Kisii kana eta Kwale, I expect sawa, tia deki. akatrima na maybe na That's not that. Yes. Nyete undi bono. Yeah. So that itu mutege no campaign ya Azimio anywhere in the country. Lakini nya aina tugeta kiri other parts of the country. Yes. Tukethira barabe na either parties kana governors barabe kiri Azimio by campaign ya Azimio in their own way. Itu koreano? For instance, kwero tuonetera rizinja kama lojire Ukambani. Kiena nyamutua tarakuma Azimio that time. Kiena mutua kibuda kibwana na Ngiro. Baadhi ya meeting ya Azimio Raila leo amendeguru out of the country na chiendelea. Na nunkwenda kuhurio hicho. Na ndela kule kile kimo lokere Edwin. Ora wera bere mambe amekibusimamo. Na leo tuna kiama kia DEP, the bus party. Party leader kene kireto Murongi. Ena candidates baki amakera kuma MCA mwanka we governor tiko taya sawa ena mwanka MPs ba candidates ba Azimio barugo miguko taya sawa ena party officials without nyama ndo Munya tute Munya yetu edi Munya atana nkero ni position na reguru taya sawa to edi let us assume na atakiritu Murongi atana dhidhia his own rally in Meru using his own structures of the campaign yeyo ringa campaign chia na ndio ringa chia to kama ai various parts of the county eno ntwale kira Azimio tutukuga itamunya burutu yenyama munya bategera na mathakarua kiritu Murongi arathithia izone rally in Meru ya campaign ya Azimio la umoja gutweka ntuku eu eniga campaign yewe na candidates ba bara ba various seats na wewe ngo akiwa na ndikure kwa de governor na budhure Raila Odinga namba 2 nyako ko mtu mole kiure kiu itukuona campaign ya Meru igwete mbicha yo ya Azimio kumba kire candidates for example na to kona biye kiri mpumete ne ruimbo na anto bekirete bije Ruto na MCA Ruto na MP kiri structure campaign ya bus for example na mbadende da candidates bambasu batatu this election tabe to yana ngo support individually cannot David yes irombuge nkamba ku ngekirwa judgment mbere nyamburo ngo support nya for governor na Kiraitu Murongi is not one of them actually no okora tu ntegekiu ngejo so structure ya bus Edwin ya Kiraitu Murongi era campaign for Raila even without Munya kueja no to tutige mante ya Munya na bugire Kiraitu na kanika twere no to kire Azimio ya tuge kiro hoko menya oro tanga tuge kiro yes yes Kiraitu ya tuitete atubambas na bere bonde I support Azimio na bera ba support Azimio kiama gia Azimio na ambaski na mwanya Kiraitu ateta mu chairmanio athia mu chairmanio jo Azimio athia jo amba nuntu imbasi yerekebi Azimio but you see mu chairmanio jo na ko thigwa jamero mheshimiwa hawa I mean kinoti atwira atiri ngilu no kiama kianak ngilu mutua ari wa kiama kia maendeleo chap mheshimiwa I mean gavana Kibwana ni wa muungano ba ibabwethirie rally Cia Azimio ni onto Kiraitu atemba kubwithia rally ya Azimio ndakwera atiri Kiraitu na thithite jo ajo ari kaguru thikera anto bathagia gonto mwanya muntu ekambo kamutarania no Southiment muntu Southiment areja na foko na gachio meana nto bathomete na batongi ukamwethia ja wekambe atakwarirwa kienini ara thikerani gwete nkwendo kwira meane ko depend mbike no tia gwitarari rari twathitherie Cia Azimio thikerani ya wenka thikera twari kaguru na yare na anto ngirije na magana ya 5 thikera na iringe cha Meru chithithitwe Kiraitu ndebe yes video na tete akuga video I was there look you
wori no na different manto ya ku No. Kiraito etere anto Kiraito athithia rari support Azimio on his own. Oju atona me ari backbencher. Sina. Na atere menya kuona. Dikera ni. Tware nkoboka Ibudu mitigire bwira na nete tene kitenge nyama iritatu. Yo kuringira raila campaign. Yes. No. I have not seen. Nande ti akugwa au anguitane. Wajaire otofautishe Munya otegete agochwa na Kiraito yete akuthithia atia agochwa. Waigani Munya imbecha kunenkerwa dikera ndo ambecha ngiro na tigombera imbecha banenkairwa me agwotije kagworunga mana ini ndungama indi Kiraito atia otereka mwakorora weta matanete agora matanete kara ugo to kitu ya nore agatigitio yo mugire Kiraito kinya state house mimi ngweta ete mbejo kabisa Azimio wengo indaka kweresa imbie kare kato eleze dikera ndakwirete kiria kia mwekoro no tonya matanete woku no na kweresa imbie karano ari Azimio era ari etikire ari host yo ni ndungamaga where was that na ini ndungi na ite tore mbasine gote mbasine ima bate ya ujo ndito divetie sina no kiugwa na bwaje ni kasi invest in the road yes ini ODM yes kinya upuri kunya kumbrandi ngali ciawe yes ri wanjigi barari gintu kimwe na baraira na Yes. ngi na kyo bukuthithia That's makosa okay. yapo kuthithi kwa Kiraito atonekana rari Atari bio rari muchema rari nujira ri kugate uruga rari muchema ni jo bichi public meeting iria raire jite ayo enka ntalira muchema ni jo mojo Munya why you bringing Munya there Munya ringa campaign ya Azimio na akunde tamba ile kwambira rira alishike kalikire bwana Edwin by the way koza ya kumeo kara Nairobi muchema ni ngithithwa Meru utithairo wewe we Nairobi ukamenya muchema ni thithwa Meru no na news TV atire kiongozi kiuria ni atire yes niri governor Kiraito Murungi abwithire purposely yes muchema niyo campaign ra Raila Odinga na structure embassy na ndi when did he do that bikera ankwere na on the Kiraito eta kinye mbasi nego yes auga kurewe yawe bikera na antu bawe ni Raila Amolo Odinga okay kwetho ibuko ira kaurira Raila na vera president ura wijite mwanka na arua ira no kiugo kwenda thithia na gintu kingi na kyo menya ati ando baria baringa kerere akwira ringiro oryo kwenda akwira Raila no wa Raila ndo no gako another thing matter tena decorum yes twari mtu momwe now okay akwithirwa gavana Kiraito na kuwa Raila akuruka na kanyuo kauno kwa kwira antu nako ringireni urabu kwenda really ankwira abukara ndendo me Kiraito ikandidate monka thai yes kwe muntu kumwira anga kuringera no kiugwa Edwin no kiugwa yende kura na teku inya ontu etanagia Kiraito antu ibauga bakamwa abange bakobatempa temwa no kiugwa na kwe baba uga bagampa na bate ya Kiraito na ndio kwenda no kiugwa yo Ndwaa ithairere au na ndikia tukuga atiri nuntu inyaja ko bakangava na Kiraito na bate Raila na ko bakaraira bate Kiraito te sasa no tukuitwe the tukwatanite oja uni betanagia Kiraito be muringana be mbata kana be mwata be mpeja inde tore antu ariko amwe tuti utandika difference chietu fair enough yes atire one minute so bwana Nick okay ya kwithirwa atire woni kiuria yakwa ni very straightforward nitio ntu Kiraito atomba kubwithia rally ira tuonere ikibwithwa ni magavana be kamba bakiringaira ndembe Raila purposely nande ogo no ithirwa tija ni athitherwe ni twathitherie media na kwaria thikira na ndameona neunte kwanda yarerua no ojo na kwirera Munya athithitie athikira barathiurukira akarua na bata Kiraito oigani atuchokerie niki aratere decorum nande kyo kwenda ariria na ni bariria ya tora twathitherie fair enough is it niki kujabwaga muno iki tumi bote ku involve kiangwire yes relax niki kujabwaga muno na ndika giure kitu atida kuria kairi niki kuja vizuri sana au atiri Kiraito Murungi candidate wa governor Kiraito is not a vote Munya is not a candidate therefore
ni kia ujogiuria kireto bulungi ata michemanione na ukira a insistiringa kurana yawe thukira ya thukiro wa arusi tukia governor therefore na bangeto jukia ira twitaga middle ground no wachomoke chia wibwe ingi no yiturigeta which means basi itore Munya ninarekerwe a manage campaign yeu ya Azimio ya county nto atenambi atena limitations ateno no ngwata yongwa dabe ya ube ahitoja that Munya can go anywhere payment First of all, yes. Munya campaign na civil servant. Yes. Nitoa unga campaign na civil servant. You see, when the rules how public servants behave. Munya is a public servant. Yes. Na no appointing authority President Uhuru Kenyatta ta sawa. Kwa Munya no yadiro ke Kenya yonde agipasaga government agenda. Are you trying to say politics is government agenda? You can't separate the two. Can. As long as muntu adhuru a political process. Kila katiba rigirete Martin na nkuye karato mesi au. Kila katiba rigirete is a public servant holding. Ya hiyo atoka dai Munya anakwenda kwa governor for example he candidate governor ate Munya goes there as a let's just say it's defying the constitution. Katu anako defy constitution. So siasa na ari tene kia waziri. Let's just say he's defying. Siasa imbi Martin. Iwe kwera antu be tegio ntubona agerisi bona. Teo siasa. Okay, good. So he is a government officer supporting government side kile manto ya public. Oh yes. Kiongozi. You know no area antu igitare kai mono lakini utumba kwa area. Ogo tole manto Kenya kwanza mbere Kenya kwanza ango chogerie. Kenya kwanza before Kenya kwanza ari amwire nyaki ndogo. Kenya kwanza is very organized. Pato totina ina issue na itebiwo kora ya biwo kora ile bikaya yanwa. Pato totumaira mwana tetiari nguo. Wambiri otairi. Dikera tio tegeto kuona it is never too late. Na kila ko mtu tiomba kwa tamiro giti ura muije na kwenda amiru Mheshimiwa William Ruto. Na kila ko mtu mbija tiomba diba ambao tukwa kendeke ate kwendete kendeke no igiru akiuga we nyethira kwaga aga support yundi ate no monka express feelings chiaku na kwera atiri babo gwishirana ko bwena kuna gusimia ko bwena kuna batu tutina tuna agenda dikira tuna agenda tuna form na itokumenya imbia miru bakwenda na kenya ndio go support rinto governor yento kirango akwira dibu rinto le muije nkoroki oro muije ndigo mukambele na ndikira nkwire ndakuria democratic party anko rete yau kana ANC kana vyama bingi ikeja miru ukeja kuigwa musalia mundabandi ate kwenda supporting governor wa Kenya kwanza no nto agreement yawe ate kwariria on the grassroots manto jaji kio kuona matengi chongi ondura kethera democratic party pena MCS pena human lab kethera ne UNDA pena human lab pena ite mix na ndi it is my democratic right kwethera ankiuga atire matengi chongi ondura kethera ni anto ban democratic party para bende ne Kenya kwanza kethera ne MCS pena right ya support right muronge kana wanongi kethera ni manto ja maendeleo chap pomba kugwa twiri hatuto maendeleo chap tuto ga support ngaba nongi na ndikie to monu ku atri no to have the history democracy kwa with na president lakini ndena ngabana kwa kiambasi ndi kugonda kulika na gento kenge ngiko na ruling yesterday tia ngora gonto kala wije kugeta kwa jakiri DP boardroom igoro kwena ruling ya political parties tribunal ikirura that number 1 coalition between DP na Kenya kwanza ni illegal. Number 2 ikiuga process ile tumiri kudhura Muturi as party do DP also is null and void. Anto bonde bara wona bagita koti ngochokeria kiuria dikera anto bara bonde wona bagiki si koti dikera my friend dikera those are political brokers ni anto bara beta penda kunenkerwa ganto kenda bakirwa oni ndenda wira amiro atiri issue ambetire kubwe nayo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga thuro Munya konete kanoira amiro atire Azimio apart from gete kiu kya Munya kiu anenkeri imbienge mumero omba kuona no menya thai Munya waziri fatherese ate kumulika ogwe mimbi bakora Kenya kwanza kwa tutire watukariria Kenya kwanza ntukweyo na ndina tiga to talk about Kenya kwanza. Yes.
kati wera tokuwa na wero tena urungi Patrick Muriungi, former director of protocol. Hello Martin, CS Munya has a right to support whoever he wants for governor in Meru County. Munya is playing in the political league and even President Uhuru Kenyatta has a lot of faith in him. In Azimio, Munya is the man to watch. Let us not hide our heads in the sand. Let others fight their own battles and leave Munya out of their political voices. Let Munya be. We in Kenya Kwanza and Meru Kwanza are at peace. Ne Patrick Muriungi, asante Patrick. Wow. Ande ndo kinge nakio message huo thoma. Patrick Muriungi mtoto umba gwitikia. Aratura na ngare NGK ya Great Murungwe protocol. Protocol na mbele ndorea okay. Morokingore ari atire. Relax. Thank you. Morokingore ari the PNU guy is just is not telling us facts. Akawa Munya is demanding 50% of government and only Kawira has agreed to give him that. Let him answer questions straight with facts. Your listeners are intelligent. Okay. Mwenda Nchaka wa Nick is very what? Very despite man. Okay, last year aliambia Munya amtafutie kazi kutishua barua. Okay, tikuelewa message wewe kubwa, thank you. Okay. Okay. Masi Magajua Ruwa Munya should stop being selfish and work with other leaders so that he will be able to deliver to Azimio basket. Achoka Kawa, they should embrace each other in order to deliver the Azimio ticket. Secondly, much in national government and Kiraito is Munya is in national government and Kiraito is in county government. Akawa, they should keep away their differences for the interest of the Ameru people. Asante. Good. Nawe Martin Manyara Arua, it is true. Okay, but Kenz Majawa Arua, hi Martin, salimia wageni hapo and tell Edwin kiongozi napenda his way of thinking. Tuko UDA, but governor ni Mamba Kawa Kenz from Makutano. Hello Weru. Weru le? Hello, karibu sana turade nao. Ule na mama Bravo kuma mwedelia. Karibu sana ina. Nande matinire. Kweno ntobu mwabule ha. Mukuru oweta wendu ni kiongozi to mwendete muno. Tende nakale na sanje mwe. Akela kuruga ijere mwero ngura. Kera ndije ale. Nagwate yundie na arunga meneo. Na kedha ye botto bangi basi miwale na gutaradara muno itumuende ta muno no taradara muno na runga be amwe. Okay. Na siye na ore ugire wale rugo kwa na ugire ore karunga makire atinyo ngabana no aga support. Augire ore karunga makire atinyo no aga support ngabana. Ende na bubutegete ngugire akolita. Kuona ni ata ko interest rani ya support ya ugire ndaba no la kuona no ko bitrango bi kwa trati support na ya mpata nuke au bau endera na Ndwaa Cia au ni okaigwa ngabana ni mama ibo aina. Thank you. Asante. Hello Vero. Hello. Hello Vero. Hello Kichunga. Oui. Hello, karibu sana mkuru. Thank you. Ndika drop kuma kubo. Yes Kinoti. Ondi wa Munya abati okarona. Yito ne ndika na bwa ene tweno yito ya kungu ya kitire toku. Ikita nguge ya Kiraito, kugo yo mapendo. Matiwe ndiyo inango. Haiko kita nguge ya kitire ko aga. Kwa Munya ndo kwa dongo ya kwa ile ito kaga. Okay, thank you Kinoti. Hello Wero. Wero. Yes sir. Wa bito kale mutede kibuko. Karibu sana bwana Mutethia. Na onde daipuga
mbere mengo support Munya nuntu none nye mama dwawe enena sana lakini kejotegera ngavana wetu Kirito atigirite na msimamo hili atigirite akona na yagrawe Azimio kaende jindi jara mingi ugamba sigapa kiti Azimio ta mbasiri Azimio no kejotegera ora tongerete migu nagera mtongeretie ametongeretie ndikisioni wenka na tingovia tongeria bangindo kedipedi ya tongeria babengi barariki pale awe ndio berete honde au angambira mukonosia ending na ngamena na asina kwanza ndio tongeria tu pointi but the moment I agree Azimio ndio maana ndio tu support na kwanza ikawa sa team to romba support necessary ntore tumba witambere ndo tukutikanga tuicha Azimio. Okay, thank you. Hello Eru. Hello Eru. Yes. Hello. Ekaudison. Karibu sana Arsan. Animbu wipio mate. Maoni yako mukuru. Andere. Munya watu turi antovegembe. Omaganto aimenti botomena. Nunto wariwaina pagolanya banda na bwana Kitaki. Endiro ndeuni eba kori muno agira ito mutemani onto ye. Ande to kori are. Kaba itivetu zaite batu kana napya. Batu ele awa batu. Ende na no munya inya no adure manto yau. Okay. Ndwarira bakwaria mitema ni menya batu turegembe. Tuzigo boy. Sawa. Hello Eru. Hello Eru. Hello Eru. Hello. Yes sir. Hello, karibu notuko arenwe. Hello. Atukie mwisho. Hello Eru. Hello. Ikinya kuma kwa phone. Please tuni ile sauti ya TV kuma mkienda to watadira. Yes. Ikinya kuma kwa mone. Grace. Ngeria tongeria bau. Ba uketheka sana. Na mbere ni kiba no tubago chokera keretheo maoni jakwa jala manenere. Ankwenda kwera muntu wita endi kiongozi. No kuomya siasa zake raita Munya. Na no gukutokoronjiria. Especially baba kukubwa ko watambagu Azimio. There is no way to serve two masters. Yazande to muona na haraki ngavana ni mama, yazande tukaba muona ni na bamuturi. So antu baba ya kwina kiraito na bomwitirango genjeni. Aba kuimena. Na bakona bali tango era muito matunda ya hale wane anto jaba endwini. Na kiraito ngo no rekete kwera anto scratch my back, I scratch your back. So utero matini we expecti anto baita motimamo jago support kiraito fure. Ende anto jaba endwini be campaign ya kiraito. Endwini ya rongi ento na kenge peta yero lai. Dirikare la koroke ya kuenda arekeyo. Always have to kiraito moronge. Nde support ao munene. Ameke decision ya meyendu into mwareria wawe. Na atire nje seta kya meneke kya mbasira kende ne Azimio. Amweberio etege Kenya kwanza. Tuamberia. Okay. Otherwise supporters bonde bakiraito moronge bakiwa ngoro njiro endu ino nto bakwezo ate hosierewa. Na ne ko tikanto baba witira kiraito ngoge. Oh, bahasa bakaimena bahugato etatutege. Okay. Nangira ngete bonjo wo expecting. Na bogato dictatora endu ino to era kiraito atena competitor. Ngapa maita bato mero baba rongi. Na bapa to kiraito moronge. Tekuwa ngapa na kiraito atena competitor. Okay. Baba eti ya mpango akando. Ngoba kwa dio no ndo bena ende na ntenda. Oh, anto bedo aba dikere tiege suntia siasa na ala.
Tuenda kwaria na mugambo jumwe twirende ni kiongozi atiri. Ebera kambe ya Azimio. As long as we kambe Kenya Kwanza. Ebera mbendru ya Azimio tumewitira Kiraito Murungi nguge. Na bombe kugwa kanira na Munya nikenda ndo baba bangi na bobare kire Azimio na uma bomba kuona room. Ekuringira Kiraito campaign. Thank you, Grace. Thank you very much. Asante. Hata wabiri yao. Mtu uyu kia nambewe. Onandi. Niki. Rojo ya nawero TV mwe ngombe yo kamwa. Rojo kia nambe mwe kuru. Kenda menyo ntuwa mbere untinkia untiri yake musiasa ini. Na uti musiasa ondega muchara. Kwa rojo wero TV ndaromba rojo. Uyu kia nambewe. P.O. Box mtojo weta wata ka this lady witana weru a very nice lady kana etumweta Kalimi County kana mtore oreta mubango chuthungu mewita wa munene wa Kagwe pwe ya mwekuru mwe ngombe yo kamwa na imurungu nkwira no ngorege kwiyanwe munengere ngombe ki ngombe 80 mwe ngombe mwe na mwe ya niria njau tume au mantu ja kwebera Kiraito okay natumera mbewe kiri 4032 natumena mbewe natumena mbewe rujwe nawe ya TV mwe ngombe eria na imurungu ngwira no ngarege kwiya na muongere ikwaje na marigo mutharime oni de muntu tharimi murungu. Okay. Number 2 tuamberie manto jau tweteke another agenda onire bikera ngoja onige Kiraito by the way aru wokwiria ngwatanire Kiraito na Munya onire nkugiria ngwatanire Kiraito na Munya ni giogwa muntu ura kwario atea nonto oni de support o Kiraito na tena haru akanegoro nda support Kiraito Murungi twachura no thirikari 2017 twarwa na Munya twamejokia twamekaria ningi tuchwa na nde mamo wi muone weru TV royo kana uke age supporta ngabana Kiraito Murungi thikira aumira na timu wewe bauga boy Kiraito bochwa na bakombo muchwira kura uni ankwire gintu kira ntumba kuthithia kinyaka thunguthira miti neguru kinyaka itia mwiri Kiraito Murungi ntrekia ankwire oma kinyaka ita tumemene ga TV ne chionde niki ankwire uni mbijire let me tell you ankorie Edwin ankorie babure kire kambe Kiraito sincerely ibo kwenda Munya yako support ndenda muno na ikie tuminkuga atiri tika kuga hau meagwote ya wiki Munya me amambroka ijo ja thuka ya muge siasa atiri kira nkwire Munya akeja kuthinga ta history muntu ro mutethetie muno na muntu ro baitano siasa aratumenya aranga banomeru for the first time Kiraito Murungi ijangana tuyite TV ni atukiuga Kiraito na Karemiru County Munya kareguru bagwatanire paita ngugi by the way Kiraito na Munya bakirwaga we ngoe tatunoga nonturi ogwaga ngwijo ambeta ankulingana thumu ngakuringwanda kuya TV ne kwaria me am a very busy man na ironda kwira atiri matringe chongyo ndura twenda mono Munya inyari we ya kambia kuruma Kiraito gyo gituthuragia nonturi ituona amiru gayo choka nyuma gintu kira twenda mono ngwataniro eba mpuru na inyangre tatigania mbeta ngonkonie kribu nkauge nkuromba mheshimiwa mpuru na mheshimiwa Munya bagwatanire ya Kiraito Murungi yaliopita sindwere tugwatithanie miru rojo mpuru akaumanga imbekeri magamba Munya no akawanga kura cia kwichiyirwe na ndi onire inindigiretie nambi no kaya gwethe indigiretie Munya na Kiraito bagwatanira nchamba inya nimbati kurirwa mpi ukaya gwethe indigiretie kakorie ni kiore giondoria bana kiongozi are you genuinely babu ipo kwenda Kiraito ya campaign yenu I mean ipo kwenda Munya ya campaign yenu batwe on 100% na twere Azimio nenya wanjige twamenane yakuma Azimio eta safina ontora ODM maisha yakwa jonde ndienda kuga batwe turenda Munya ambare is pride na menya ngogira tugwita tewe ne Raila na ne Uhuru na no ikato magite kiwa promise kionora na kira anenkeri giteke nondo bwangwatanero emiru giteke jite ke Munya ni person ke jite ke miru kwa unwa bwiri komama otuko na muthenya agakikisha nye MC uroriku waunda no support Azimio no bwiri korara akiona bara bonde bena independent candidate
bari kia Azimio tutiumba kwija thai tutatugiikaira undu ntikia altitude tutatukiuga akintu kuithira kura ni antu beragwa na bakanyenyekea na kiraito nwe inyawe ethira na willingness ya gwa accommodate views cia Munya bonde bakarendike na miru endelea na kiraito mbere ma oni nkarite nwe na ndaigwa akiuga Munya kwanza thai augera Munya it's better na nde bari nwe na ranokere na uga na nde agakuruka atena stress no support Munya no kiwa so he thought Munya akienda akimusupporta na ndio nikira nkoromba ki mwashimwa twenu ate othiurukia na twire atiri ketha gwigite Munya aketha na kieguru ate support te Amiru bagwatana yenu ntukireja na bana interest cha Amiru menya appointment igeta kathithwa na aru Amiru bado to celebrate how do we celebrate itwe that tuje mwana wetu ethe Munya kwewa gite omwaga supportana no giwa thank you no kuthwania tabaiba kwenda kweli they really genuine kwenda Munya kwa kiraito bwa mbere tukunya ntu baba baba ni opinion shapers in their own right yonto ya untea sawa lakini kuna the candidate ya kiraito murongi tea sawa bwa mbere uniamba membuge no mpende kuona Miru leaders bonde bagwatanirite nuntu ryato gyoto chwa gintu nare eguru possibility okigwata ikabuya yoto na numbers ibuya ndu be united point taken. Number 2 no mpende kuona aspirant bonde Babas Jubilee na parties chonde hiyo support Azimio bakaleta under one house baka structure campaign ya Azimio lo moja wa support Raila Odinga tick hiyo nare eguru kiri national politics kwina mantu muthikirio waria uyu wendu ni gwakanengera ng'ombe issues cia attitude ya campaign kiritu yongwana ndi as a wa akienda kwa governor no ntukire ni kera by genuine no bende Munya asupportetu kiritu bwa mbere David kinotu nikeja kura na rua na nunkuwete tukinye no ntubera bakunjanjaga ndi David kinotu no nikeja kurua kiri the three governors bara rongami kitikiambi kia governor kiritu Murungi Kawira Mwangaza na candidate wa Edwin wa kama kia Edwin Renturi ngeja kura the three parties the three people and one the better option for us mbita kira kiora ara nationally kira kiora in whose hands are we safe turamwe so in whose hands are we safe kireni no mbuge to safe with Munya atete tikia government on to support fully aide kweja ndikwe to safe and njara yekeritu Murongi I can say that no go thona uga ngeya kura no in whose hands are we safe na ndikira Azimio unko nugua 100% ni nteko roma hapa na bada ya Edwin ni umpenda ondeta Azimio but yanko na campaign it's okay yes. Lakini yanko na campaign iliko bangojia account yaja iji ya Kiritu Murongi for example ora mtora hauga china a lot of show offs nyingi morite na etumi na arua tature tuije na Kiritu ukaga ari Munya kwa everali manto yako ambio smooth lakini uko na candidate bangi bakuimajiaja ngavana ni mama sijui Kenya Miru kwanza ya Renturi katukenda antu nyamba supporters bakiritu bera oyu no ntuni tande campaign yekeritu I have to say that ngara digekura nkabo castra vote inte campaign yeu ya watu no ntiki campaign structure I have to be very honest by the way lakini tuambia language kwa Munya na pride angamnya agwita na no to kwenda thithia ate maybe endus ndena Munya mtu yake endus governor ageta open yake endus any of them getikiwa akiyokia angwero kweli na ikyo tumukona ndo ire ojiji agakwirwa kona kawira angakona nao angaola Azimio oni no mpende kuona baite ngwe bare yamwe indi kuna certain issues mbije itwero na Martin we have to be honest ya to ara kale ku issues dabo gwetera nyingi sana na Edwin was there uronge ari kadendo the last time I was here na JR inda bwire kuna issues ya kumarira government ya Kiritu take over mwankana arua ile mbugi tutwire gweta boyega kiri metho yai ja public na issues hizo da iguthiete
you chocolate to their faces iyo bairo tokanirie kuno monganya kiritu baba ku angabunya na pride no monganya kiritu ambi achi recollection actually atiri how have I handled Meru for example kwera anto ntachindwa kura na yeye ntachindwa you know that is pride ko kwera anto wala ndingira bora ondingira ngakijokia number 2 kwera anto kwera munya njo kaye njo kwera ugete ukire on national TV yani atena candidate yongi by the way no yenga akene na ndi other candidates have come bako yabena even strength to ground no mamora uga the ground is not as good as people thought ibu kweli na ndi edunte pride tse di mwe we wanna pride babu yodima pride tse di mwe these two leaders boba yeri no mankabene kai they are hate for each other local contest hii tena yetomi to ataraini yeme kwi manto ya karikire after governor keto yo power yara tuge for example ya tetire bega kiri in the eyes of Munya na his people mutume yaku arume ko yare ugendo support kire to just Ndwaa Cia Azimio na kuna issues ilio for example kuna various projects yejire na iwe tiri the other day the other utwara 2020 they were nyingema itali for the benefit of the community indi implement na pesa yatumirwa how do we correct that so now ngeja gwetu akiri ina sako ekiritu mpamba gwetu akiri audit ya is 5 years fast mbele tu akiri 2022 kakorie kinati yes kweta issues na kwe mtowe walejere hao ati CS Munya na kwenda baya na thirikari na kile tumuru na kwenda baya na ngavana rokeja yes na ugora ufete yo nguo ndo yabu in fact I don't think that is factual number 1 mbi Munya mtu we msimamo atekaruka kaya kwana make stand akaraneo na nikyo kimwe mwikete mwanka wali na arua tukakuba point no tutorekete nya ntuganda utamoda na minute there Munya awira ga support governor wa Azimio la moja lakini yana disclaimer ora kiamene ananga disclaimer correct about performance yes so far ora kiamene kia Azimio nikirito burungi kawira mwangaza mwankana arua kote antu ararungama TV ne tege public tege leaders meeting tege na leaders meetings utunarungama auga na kwedo Azimio lo moja candidate ya Raila Odinga taya sawa so mwanka ututeganirie ntegwetikia Munya ya kwendo kaira mwangaza already atamba kwa committee mbio objective ya mbere ya kwamba kwendo Azimio la moja kirambi jambi Munya ati ya Meru ndozi governor utimulengo ya Azimio la moja ila ndozi kinyoe governor unyoe ati ndozi kinyoe kile Azimio kirujo ule kile Azimio maybe kuna issues kuna terms kana kuna mantu yara enda kuona jari mbio jari in place fast yo baba endi beteka kuigwa one of them the power sharing power well I don't know I have not then a fact maybe some or kana manifesto in issues yo and equality mbio itomiru lazima share power intokira gikuruirwa nothing else but the power my share your share nankwire na arua kiri thirikari yonthe rethithagua kinye mwiji no monka kwithira kwina imbi nkona antu bakwa imbi bakona ukanenkera mbi na arua my brother amenye mbitite ngogia Munya the last day of that government kwanja ntona muntu baitaya ndege mona Munya we had worked to itite ngogi twathiurukite na Munya kou Munya is not an enemy to me na anto bakariona buruje yakabona yeka mtona yeka una Munya tukona no tutike tomba kuga Munya ankwira again let me tell you something yes ngwataniro weje yocho waja itiomba kubua nonga kwi mtu kwenda terms and conditions yawe chiambe mitwe maybe even create once atiri yeah ugwa to supporti cia yetu imbi nikino ndikera batu twaja kigwe cia yetu imbi na ndikyo kuona monka na arua uni nkimbilivu nkauga atiri undi nkanjanjwa asendwin kiongozi ijora kreitwa konga makwa uni na Priscilla twiringira Azimio ukaja kwithira uni na ntu bako itukurikania twithire turi kiri Kenya kwanza no ntu bochore bwetu na munini o rais kana mjati muturi tuchoke ochore bwetu bura buri gatigati gako na ngavana wa Meru uria wina kiama kia mbasi I don't care about Azimio imbasi ntekwenda kumenya na arieri uni nkwigwa ndi wiring
kurungamana ngaba no uti mixing kureta nontu siacha cia thai matingi chongiondura you can never understand twitite na twititie na china a lot of confusion nontu ni witu ora tuga twiringa kura suti thai iti utonya nontu bwamba thuiji kuri antu bakubate kwiganwa kuri antu bange bakwiganwa ikio tumokona matingi chungondura kwi muntu wina MCA kwina kintu gigwitwa Kenya Kwanza na Meru Kwanza. Meru Kwanza iri ndene ya Kenya Kwanza iri ndene ya UDA. Nikio kuona atiri kuria kinya MCAs beki Kenya Kwanza beki UDA na batiringira ngabana kana senator ya UDA niki my brother ndendo ngwatere gitungo njura tukeja kwitha tutikwiganwa nagwe na twi murengo jumwe koko thwani kure kwa yonka yombo gwikana na ndi ko bati kurekana nani can decide whichever you designed nontu wina chore bange bo kurombera kura. Another thing ngwataniro ejo tukwariria aja tutikwariria ngwataniro ya Munya na Kiraitu ni ariritwe egitari nene muno nethira kwi ngwataniro ya arirwa na nkwire na arua for free oni Munya bakagwatanira na Kiraitu kinya twanoka nontu niki naugire bwega gwa Kiraitu augite siasa ewe na ndi kutha neta kunoka nkoro newe nije bakwereano nau na Munya no nontu nije gwika othu nije tigira no kuona tigira nkwire Munya gitare mwe nkiuma kiwembe ta Kiraitu nkweka history na mongana aru atorirwa na inya karinga thimu aja ndi general number 1 ndamwitete arambi tuingithite kanisa cia EPC cionthe kainginyo primary school arampumite cia gwaka kanisa cia independent no ntobwa cia serere hau auga batu tutinantu eta nange na thimu irorwa ndiraringire inya pio warauga ateya nau ndireta bamithika rinduri na Bakiraitu bareja ndirwa babeja antu abalega antu betu monka narua iboto gwita bongogi na notwa na from there nyatwa atimana tuje andikana ya muchemanio ju gume gita riu ju andikana ya so manto ya kuna Munya personal Likira kinyaja ona Kiraitu personal yali utege ntokiro kinene Munya maruru yawe ni na murungu na kuona ikura cha 20 na ikio kuona kinya kauga Kiraitu na William Ruto ibaire kura ciakwa na Munya teka kwendo wengire Kiraitu ugai abakuthuranira manto ya Meru bethuranira manto personal very personal mheshimiwa Mpuru wa Buri ukamuria niki nonto aliwa Kiraitu nyageta asimiarara asimini tutigwatanira wathikira personal na ndi nonga antu baba murungu abatonye barabe na mothuku thikira bathirie mothuku barekanire bagwatanire for the interest of Meru people gichunge yes mosh oni ndiuga atiri nyato atinda kwaria twitetera antu na mathugani jetu nukiuga Munya neto studio kana aringiro thimu kana kamera chete na Nairobi why not Kiraitu thikira ni na Kiraitu twethikira tente kuga why not me onde na interest ya Meru onte jetera ibare Munya Kiraitu Munya imuchoro kwa na intu era mukaritie nukiuga very light no utamukaria kini ndienda kuga watakara nya Munya nyangurukia ura tukarite nwe niki ubuthima mari tane rugije tena we ubuthima atugwira uma athikira wonda aruseregite Munya arusigite Mporo arusigite Kiraitu ona gite kwa totiombo buza muntu ora wonete gite bate to rusete go tiegite twena power nukiuga kuga kupenjuga thikira menya tomba kwaria wakayaka Kiraitu muntu maina uruga bagetwa sorry thikira woni njuga atiri for the interest of Meru mbere ma tukaruo titugagite kia CS wa ngirikacha tekia Meru ikia Meru nukiuga no tote prete pati kidira kirio na nyamba titorate muno rigite kia president kia deputy kila nenkanairwa itoro gitu awe kanya turinge kerere nunti to kwenda imbige kiaja kigateithia Meru sure nkuruki nande oni njuga Munya netwe nyawarie wengwa na Kiraitu arie wengwa nya TV ene te kwa wara kamera te mujukie kiana tumenya uma nunto batio to injuri na oni ndiaja na mawazo yake na jambi wa Kiraitu akiaria na ugo araria jaruge Munya akithithia atia akiaria yes tio kiongo nkwareria thank you wakili Tony Manyara riu atiri
Following the discussion, what is happening to some of the leaders there is blackmailing. They have no idea of what Azimio entails and what it has for Meru. Munya is being used as a flower girl, and he will bitterly weep if it doesn't contain his ego. To worsen the matter, the positions Azimio has given out are illegal and unconstitutional. Just a trick and strategy to lure Americans and Kenyans. There is nothing like Chief Cabinet Secretary. Let them work as per the Constitution. The rest will follow. Let me ask you. Who menya his opinion. Na mbuga kundo bugaga ku respect opinion ya mtu. Nonto it is just an opinion. Yes. Mantu jara jomba kwa argued ugani urongo ni yatu yataga matters of fact. For example, today is a Sunday. Uko na Tuesday, no, that's a lie. But your opinion kana medio kaua itekia chief secretary kana chief cabinet secretary kitio kagireo kuma nzera ya that one is a fact. Mwaka jwa, that's a fact. Mwaka jwa 2018 2017 beturinga kure je chokera huru ejire Meru auga Ndwaa ero between Munya na Kireito ni dire igambare record ile with drone Munya nkaboyokia bitunengo we national tugire te akwe cabinet ya animete da ayu kana kwe no andikite lakini ukweli ya gweta na nemire Munya as a CS te asawa na ndio ni ntena reason ntena yetumigia ko doubt mantu yara ira a promise area ki national TV ndiko ngwata auga unka munenkera ministry fulani na chama ni wambio wa productive sectors sector hiyo the water trade petroleum hiyo the production aga chair subcommittee ya cabinet ile kwa tairi na manya to ngato nenkera no evidence that ureda ativithie kuma there is no utumia ku in future ura muntu akabeef there is no guarantee inko na kama mtu jara uju raila atangazira antu kwera bambera atangaze ministry nyaki 4 chief minister jiringi to na tele kwetera kumakiri hatu ta executive order ya president tioma teo ya matia nyarari is been chairing cabinet every Tuesday na ijeta bwa kama no auga kana nkara jo ministry of lands te asawa auga kana nkara mtu wetu Paranya treasury na kana nkara Marende former speaker speaker wa senate na Munya CS fulani plus chairmanship fulani ntena gitumi ndi David Kinoti ya ku doubt amunenkera kyo tonga ngiro mbate ka me yakwe no nzo yamwe muntu no akwira au interpret sheria ini wakwenda gukara kama kiongozi ya kiongozi me yotukiwe wire augira na nakwirite Munya te running mate ku auga na agwete make auga Munya na running mate ka public igwa eta koromba murungu akwa mtu akaewa narua mantu jamwe ukaanda murungu igia te yana inyamu narua uga uyu auga narua murungu ke mantu atekiyo tekiu kia iyo gongo ngwete murungu auga nyage tekiu ya kaya kia agriculture ate no kwa kiwa ke national TV ke nini wakwenda to very honest leke tumegwa support aba Kireito bothe gonto bakwira bare nganda ba support aba Kireito bari nturi jo oraria kwanja ngutumirwa rieto leo na namba anga mwana mbo tunya watinda gwetia namba bau ni antu baba kwenda utwara kanya yes uta support Kireito wario ngoja kidogo baba bakwira very honest bakwira ugwari antu uriki the main campaign team ya Kireito ndio weringa campaign ya Kenya Kwanza on side. Please, au uende ne uno tumeza. I think mugambo you kivyo serious. Oh, ndeki Azimio ndeki amenzi ndeki Azimio nde. Na nembe jaki ndeki Azimio. So tumero wa Mulungu gaka. Kado na Edwin Kiongozi we na interest yawe ni Kireito Murungi na Kenya Kwanza na Kenya na but today what's happening kile gwatire yenu ya Kenya I mean ya Azimio. Imbidheleo. You see medical entori I mean sorry mheshimiwa Maoka Maore matiko watanira na CS Munya ai ruterero wake by ruterero rurungi you know kwena a lot of confusion Meru yekire Azimio what is it nimbio medical I mean ndiko eta medical imbio mheshimiwa Maoka Maore bakuruira na CS Munya bari kiri ngwatanira moya kwa mheshimiwa Maoka Maore atari kinyawe kire kuna opinion yo thoma gwa hii one of the opinions you've read ni ukalivire kiria bathe ndabira kuona imbie kweja menya tuthikirinya baba kore bakuga no ntu bara kada bari aja ni uba most likely sometimes back kuna ntu Maore athithirie
the last time Munya Raila ari Meru etakiri social media nya eta media wengwa auga Munya atibanga kinyamo chene mudhara yuai Azimio tigai akuga na ustite Raila Meru ngokugo maore and is my good friend awira una nyana reki media by the I wish no number ngo to one time and the last time Raila was in Meru Raila has been Meru once Raila mbere buru bere recently bena Munya na bangi statement here unire yambona ya maore no support Azimio yes ende ateko na kuona Munya arembio are in charge of the process na umabunga to deganerie iji ne ntoru mu kudingana na mbio gikabone kemwe maybe kuna superiority competition you kai within the coalition lakini mambo kuiga isoti kinyana ngige Kenya kwanza Martin hiyo anyonyo na watu tona yakashagwa akira Mudavadi amuna bukuija Kenya kwanza ndipo kana buje rwa deputy president rureke imuntu Kenya gekeja so no kwa utuno gutuna those internal contest Martin krampe ndaki urondo kugalikira Azimio inezo nwe for example Morea akaringa kampeni yake kwa MP wa Igembe North aturi kwa ya Munya ethe Igembe North kenaringa kampeni yeu ya Raila uo twabo kampeni yao kiretu mungeka do zone campaigns in Meru chia Azimio la umoja na akendos Ambecha na chotia ya Cia Azimio ishi embecha oni nteka ngimeria mwende gwetu kimambije mbir tweriru maorera kinyage uru directly kwa watu roto ba to tauti ba to era kireito nyano na negotiate ngambina na state house it is possible kukinyira resources you nteka kwa tambecha muntu kini ngakayambije gwechono ni utije bijire ndi bije otoro campaign ya gambecha of course but ibete baso those resources in their own way omuntu yatere kwa in my county for example ngao campaigner and ndera go campaign this way bakomba bonza kulinga campaign you as long as mtu rabo support nomwe it will be good nteko na kweno Munya aligeretie especially mtu kwenda kwa MP awata make alingira ila campaign in his own constituency. Thank you very much. So bwana Nick katugothiria I really tukwiregira kuringa no kinoti akuwa bwete kinyaba bukiringa ila Raila Odinga tebe Even in your own word as opposed to kuwa Odinga burigerua batwe ngo gito kolita kinoti ati utonia kinoti father moto ketha ile anaja kiajaga sasa bikera ni ande ya nkiri ora ni kwa patient na twithirite twiringana tukiaragia na inyaro Raila karua rejete amunya aterariku kwa wi maoni agwita maoni tiare goro akiona TV ne Duga bati we are walking the talk. Na ito witangu to the best of our knowledge. We have experience. Ondo ombete gite nkuru mianka date. Kira ito arombete nkuru mianka date 5. So batwe ituijora twetete. Na kiro tweterete anarwa na kiro guturia. Nora Meru yomba kugwatana na ata twina difference. Kire Azimio. Na ikyo to kuga batwe kiatho kundikira. Ndoga Munya number is pride. Na kireto number is pride. Bamiti. Tuitangogere iremwe. Na ndauga naku ukiara kireto itembea cheche county akabanga bocha Ndwaa Azimio tia jana Munya ya tia watu mere dikera Cia Azimio kireto cheche okuri ambazi na tia taga kia choi Azimio mbecha kiatha ikweja chikwa methe na Meru onde tumire ariko aja mbecha giata rutero mwe au ange kiatha to kuinga oni nkoromba gite giakwa ki MCA aja meni nkoromba gitea na to kidire basi ne by the way dikera oni anda barire my own blind na ndakaretie Munya akuga aterungama ndatonya mbasine ndarimeni no ntonde mzalendo. Thank you. No kuiba na ondongi akiama kiambas na ndiuganto bandinge kura na oni ndienda gite MCA onde ni Kimburgo indwerete nkwene mono meanki etano na meanki au yonde ethiri mbarwirite na imbaiterete ngugi nyingi mono na gite MCA tegete mochedo igete kia muntu kwa available in leadership you must be availability is 70% development that no ntombeche chieja
tie yamba njiti omba kweja kathira mweri yo mwaka na iri kwa uri ngio bwiri kwetho okioneka we correct data na ugita na iria na ntungugi kwa u antu ibandingire kura na bwete bukiuga indungi na oni mpewe kura na ini nkobwe rotero ankwene. Okay. Yes. Thank you. Asante. So nandi uni kwe mantu jamwe nkwenda kugweta tukithiria. Yeah. Like one issue ya kwena issue imwe ya my brother aja ari sere about antu bakira itura bakuga. Antu betu ituyene na for information ke murengo jwa kiraito jwa ambasi tu support nya kiraito aki linenya human rep na antu support yo Kenya kwanza wa UDA lina mferezi de kirote biriri wina kiama kia ambasi na inko mu support human rep okwa na ndi tege kiraito kengo support yes no nture let me tell you dikira ngenda kwira atiri oni utuka ukandurira kuthithia ura akwenda ni ura nkwenda na uiguo te kunindi my services I Edwin kiongozi you wewe jipange mimi ndijipange na utikyo nkwerenja nonto I believe in democracy atiri na ndichiangaratania na ntiu mau kiri uchore bura ndithi timbi je ndithi ochore yora mpomba gwita nkwene kauga mtu imuchore okona ayewe giti ngautiga ugwe it is not about political parties na tebia mabikudhurwa twithura antu performance para bagaita ngugi kwa ukie tuminde ja weni I come on the ground ngejotaka nkona ugwe nyethero ule okiama giakwa no ti ya for example we candidate ndiragwete mono okiama giakwa kia Democratic Party wetora mekyo ntumbura utino ntamuthiuruke municipality ntugaragara ndona behavior iteko bwacha mutongeria ndajukia candidate yombas gwetwa Njoro muthaka wa Mburia wakiri ore oringite thimwa ndategera ndona mutindo juju kwenda manager umba gwitithia akiri ngugi no juringanira iteko makanikia magiku ndona muthako gwetwa Njoro mutuma no MCA so it is about me mtora no ariria manto jegembe antu begembe tubendete mono my friend we like gembe people na ikie tumiwonire ndiraronga mete ya senator na te ugante iringiro kuri ndirari na forasi na bareo na ntabere ina bagaija kure unontu mko bathithiria muchema no jo supporters bakwa baina sako bobere te ya senator ina atogaija egembe ngabana kreito murongi according to me ngabana president kirote birire omete kire antu batigania bena taitaji ntoju egembe nara twina county secretary utethetie antu bana omono gitigia senator turenda gitegembe nikio tuminda atiganire akero safi ndo wakreito murunge rombete kianga bana aja imenti na gikorombo ne arume bange bathatu imenti oni ankaria kreito murungi aitire mutigania mwegembe ngugi na muimenti na twina senator wa kuumegembe kwa u antu betu baria ni achore betu na ne athoni betu indi timu yo garegiringa thimu aja genda tuchoka gimithigari nturi ngakwira gikireito murunge au good luck yeah my closing remarks Martin Bambela Mbuge it was good to have us here company dress manzo jairi number 1 pabele manzo ya governor of Meru Mbuge twina candidates bathatu kire those three candidates umwe arari senator of Meru kitikira arari mbere nonto tugeto thura muntu bubute performance irare mbere kati we other than manifesto linturi arari senator of Meru na nari MP wa Egembe South uri antu bugite bakiringa kirituku ya 2017 buga bayando taka performance ye as a minister na as an MP in South Imenti pamitumira mulo mu market antu abo support linturi for governor ibamba batuire performance ye as a senator kiri interest ya Meru in county county yetu Meru na national in Senate in government parliament ila kariata berema how well was he able to articulate issues ya Meru community kiri Senate. Number 2 as an MP Egembe South hello togeta na Egembe South performance matrix Egembe South twithira riri MP mantu ye kujari no iratu aya kwa governor iyo akathithia ndina ici antu ariku number 2 women rep amina kawira mwangaza nyana kana kwa gavana ntu gavana ni mama kintu kimwe kiri leadership kila mtu bi ambe athithia nenkero giti muno mitu bibieru yuko mbose kintu gitoka structures kinya ura mwene studio turi rea mithwanire mbere ambirwe ka structures ile nyake thira ateo chithira ile uroke yakajithira kawira mwangaza has been women rep
for 5 years. Every women rep kayuju aretete musanda parliament. You areta with the national government affirmative action fund. But they umeteka juju personally. Lakini kawira mwangaza hakuija mwankana hadwa tutena any clear structures. Ya au national government affirmative action fund works. Katu na audit report ile akireke audit kiku nyamba seri ila anenkana ira otumtumbo trees system ile tumero kudidi ate kunenkanira ino mpende kuona performance yegi go set up structure yegi ke as a women rep ile adiritie kena tumenya akeja kwa governor he can improve on the structures that are there already mtu agree akweja ne the structure munya as the county government departments na ambi apikirau uju utwana kwenda kwa governor ri tokoro currently which structures are there uroka thuro governor ageta akibete TV na wengwa personally ndo kwena offices ile tumbo tumenyaje women rep you know my caution kigete kiambio kia governor the position of women rep currently Nikiyo mi personally go support the first debate. Seriously. And no kwaria nandi. Nya waria mantu ja dikira nya mantu ja woya na dikira ni my brother. Ndagwikira ndikira nkuringere MP no nturi antu au waria mantu ja antu bo baire be nyuma ubira bathithitie and what they have offered. Au no deserve my credit. Thank you. Now that's why I support first debate. Nuntu motoge tekiri bada mahasivi. Ha plan kengwela akwenwa kathithia at least na adu anombuge kire gitikia women rep kuma fund yeku yera ina 7 million per constituency equivalent which means mere kwata 63 million per year times 5 ni 315 million at least yeboge boyema ito buku tena structures at constituency level ala matini akaja kuona mtu ukunindi an affirmative support the women baba by ground the blind baba by various problems go to report yo mwankana there is nowhere we can report ingona brain to promise akathiata aga structure manzo jara au na imani na hiyo ni caution yekwa kan kuona kitikia tokareka kaire kithiragire fund ile tumoja pocket money nukungwata irankeja ntangaze ndi women rep nenkanire mbite gutwike fund unkethe anteo runene system hiyo itithete itenderereo so only those are my caution ijireke the 2 seats governor to chure these people who are looking for the seats ija ikoja oja andikwa omuntu acheka kazi akaandika kiri their previous roles women rep we need a structured office and that one at least toka tuna credit yao. Thank you. Asanteni sana. Na kwego no kingangi kobua. Ndwaa kwa la kaja kwa na Miro na bwendeni kobwale karoyo kiri governors debate like no konifamite abonde thira bakeja kana ko batija no bati kwethero konifamite kamenya royo bonde ba watu weni iba tumiri barua kwethero bakia attend governors debate royo tuwata nilitena media cionza cha Miro na Media Council of Kenya na Vera Technical Training College. Asanteni sana lakini kirimi Andrua Munya in spirit of sacrifice he has done recently in support of Mother Karua fully for the sake of Azimio candidate. He should as well do so in Meru and support Kiraito Moroge fully as a consolidated consolidate Meru votes in order to give Azimio upper hand. For Munya to have more powers in the next government, it's important to know that what he will deliver from Meru will create his foundation and national appeal. Asante sana ntoba kwithro wena batwe kiri mubango yo chungikia siasa tuko baruare tuetera royo governors debate ile kethre bithikite na abo kemu utaiona hapa kwa Wero TV na Wero FM na kiri mitandao yetu yonde na of course kiri nyumba ingi cha ndeto jechu tuwatanirete amo. Asanteni sana tuko baruare tukari na bwana Kinoti ni mukiama na mudhiati wa Peter Munya tuna mheshimiwa Nick Mburugo ni mururi wetikia MCA na arabon kuenea tikiti ya kema Kiambas na bwana Edwin Kiongozi atwe ni coordinator kia DP uterura pa Eastern mkono mono mheshimiwa William Ruto. Thank you. Asanteni sana. Good night. Tulibeto wa Martin wechonge rola kile barabo onde bombe diti mubango yo. Asanteni sana. Good night. It's been real for real.